Emmanuel Nsubuga chairperson w'entebe ya kashatu owakatojo niwe yahamye ebi ari kugira ngo omukazi omwe owamanyonka Sofia Nyanjura okurugo mu cyaro cya Mufumba niwe aferireho gunagira ngo mutumbigwe gwarebekaho guri kurebwa abana ababagire kushenyenku nyamwazo twatungire cekango chamani ejure yagwire kubi munonga kandi cabe cyo busasi ajira mukazi wafka araruga Mufumba Seru Urembo Ward butareka tujutawuni kanso baramwita Nyanjura Sofia bunyaka 30 mukaha binema Spiriano kandi amezi ga mutwara bamwiha mu mezi rizoba uwo murindi ifkokwe ababasha ba government okubahereza tractor ezo kubayambaho okubasa kutereza emihanda ngwabo kuba erikubi ngo kandi obwahati babatatungire buyambi ntabasa kwija kweyongera okubaho akabikamani government etutereho buryo kugira ngo abeho nka tractor emergency yo kumera bera hihi because timurundi go kubanza ibirenga higomborora muko at least tuyambe kagureta muko Guyagira ngo enjura eyesirene itabantu omucanga nico kimwe niko kushaba abantu ngo enjura yaguma yatandika kugwa betantare okutamburira omunjura. I call upon my people whenever there is too much rain they avoid crossing these rivers and running water that is too much because it is not for the first time. Some time back a woman from Urembo Seru was killed by running water. Stella Achan ori kansara owakatojo aha district yagira ngo mukazo fire abire naruga omwirwariro okuchebezenda ekatwara abantu bari kuruga mu musiri bwabo bari gukora bumwe bagezaho kugira ngo balinde enjura yacha kugira ngo bane kubagaruka maka gabo baheza kushuma enjura yabatwara already harimo n'undijo mukazi ari kuruga kateretere ari kuza kucebere nenda nayo yafa nagwe ejo turimo mu tane kanso yitu neshonga zirimo n'amatungu gitu gona mezi gaje gatwa n'amanjo g'abantu. Stella nagira ngo government eshemerire kurugayo ekabakorera enkuto ahamwe na nemihande ndijo ngwabo kuba erikubi tengwa abantu bingi like 100 something abantu bayindwa barafuruka go ahubwo noreba buru enjura buri kugwa erikushenya makanire kwita abantu so aba bantu government kubarija kuba improving nanga bakabegisa nanga shi bakaronda handi umwanya ugo kufuruka kugira ngo tucunga amagara agabanya Uganda. Abashyireho bamwe ntibagira ngo bo bashabire government okugira ngo ebase kurugayo ebase kubayamba ngo abo kugirayo eineho bingi ebikusinge byabataka bari kwebasiza enjire egiye yonjire yataba enguto eziri omyanya etari emwe nemwe.